Evara خوش بینرین چارپل مدیا یا پانوراما هفته پشت دمکی دریج جارک دن ام بوارانه ایشف ازو هفکاری من خدر اوسو امی بهورا برنامه بریو بن میوانه ما برز مصطفی ازچلیک سروکی گیشتی پارتی ولایت پارێزên Kurdistanê ye. Berê Mustafa Özçelik serokê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê hûn bi xêr hatine sersera serçava hatine. Gelek spas Kekê Mîrza, Kek Xidir, ez jî spasiya cenabê we herduya dikim, spasiya ketkarên Çarpel Medyayê dikim û rêzî silavê xwe pêşkêşî hemû temaşevanê me dikim. Berê ez bawer dikim bînerên Çarpel Medya va demekî dirêj e ku cenabê we nexstiye mêvan ya jî wê nedîtiye herhalde em wisa ew dikin ku hizir dikin ku ewana jî çaverê bernamekî li gel we bu şêwê dikirin. Em hêvî dikin em ê bi hevra bi bîneran re bernamekî baş biborînin û hema yekser em ê derbasê bernama xwe bibin. Xidir tu tiştekî bêjî ya Xidir cemidî ya ciyê wî Xidir li Qoserê ye li Kurdistanê ye mimkûn e înterneta wî baş nebe carna evkî wî dicemide ji bo wî jî dikare carna problem derkeve. Xidir tu bi xêr hatî? Deng naçî. Belê birez serokê giştiyê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê Mustafa Özçelik we bi beyanekî ji rêya giştî re deklare kir ku Partiya Azadiya Kurdistanê û TDK tevger di neh û dehê meha Îlonê de bi kongrekî fiîlî yekîtiya xwe pêk anî û hûn bûne partiyekî ku navê wî jî biye Partiya Welat Parêzên Kurdistanê. Gava meriv dinêre ku ava sed salê hay dawiye di nimûna hemî parçên di seranserê Kurdistanê de bûyerên bi vî rengî ya jî yekîtiya partiya zêde pêk nehatiye ku hatine jî zêde emrê wan dirêj nekiriye. Gel hûn ê bikarbin vî tradisyona xirab bi vî yekîtiya xwe bişkênin û bibin nimûneyekî ji bo raya giştî ji bo gelê Kurdistanê ji bo milletê Kurdistanê. Belê pêştir ez Partiya Welat Parêzên Kurdistanê ez bêm gelê me pîroz be. Helbette avabûna Partiya Welat Parêzên Kurdistanê encam û berhema xebatek teqrîben ji salekê zêdetir encama wê bû. Di gulana 2022 de di navbêna Tevgera Demokratîk a Kurdistanê û Partiya Azadiya Kurdistanê de danûstendin dest pê kirinê û ev danûstendina bi berfirehî ji bo bername û ji bo çerçeveya siyasî û ji bo xebata rêxistinî û gelek bûwara de komîsyon hatin avakirin. Di encamê jî de ew bi raporên ku van komîsyona amade kirbûn di rêvebiriyên her du partî û rêxistina de û di nava endaman de hatin münaqeşekirin û encama wê wan münaqeşana û pêşniyarî û şîroveyan de bi giştî endamên her du aliya jî ew pesend kirin û biryar hat girtin ku TDK tevger û pak bibin yek û di neh û dehê Îlona 2023 jî di li Amedê me kongra yekîtiyê li darxist û di dehê Îlonê de roja duyem de bi biryara hemû delegeyan me Partiya Welat Parêzên Kurdistanê PWK me damezrand. Ev gavek dîrokî ye we jî behs kir di vê meselê de di mesela yekîtiya de mixabin li Bakurê Kurdistanê bi taybetî ewek mîrateke pozîtîv zêde tunê gelek hewlên yekîtiya çêbûne hinek yekîtî çêbûn ser neketinin. Partiya Azadiya Kurdistanê û Tevgera Demokratîk a Kurdistanê ev tercübena giş da ber çava nirxandin û
و حتاش دست هر دو آلیا هات که جوان درسا درخن و ادویجم هر دو آلیا جبو افکار چه ببه وقت آلیه باشیه ده آلیه پوزیتیو ده حوله خودان و گهشت انجامه که البته دمک دواره یکتیاد الباکر کردستان هیوی هاتی شکاندن و براستی جی باوریا انسانا دوی وارد قلس بویه آواکرنا پارتی ولد پارزن کردستان کوک بر همه خباتک یکتیک سیاسی و ریخستنی هیوی دا دورو بریجی ده چه ده کنگرامه دامزراندنه او علاقه هاتی کرن او چه پشتی کنگره علاقه کادرین کردستانی نتوین اجتماعی و نشان داده که مگاوک باش آبیتی و دجی دهیه البته وقت تجربه بره یا مهم جیرو پیوشیده که همه چاوا ویا کاربین خودتر بکن برفلهتر بکن و همه وابکن که ابو کلتورک ابو گاوک که بردامیا خواه به بخواه کنگرا پارتی والپرزن کردستان بزلالی گود بونا پارتی والپرزن کردستان نه دو ماهی که نه داویا و خواتیه حتی دستپیکه که جی ایروپیو جیده جبو اوین کوک برنامه و سیاست و فکر و ریبازا خواته و ریبازا تکوشینه و نیرین وانی بگشتی و کب آن نیزی هبن اما حول بدون که ام وی پیواجو یکیتیا سیاسی و ریخستنی بردوام بکن پارتی والپرزن کردستان دوی وارده ده هرتم در یه خوبکری بهلو که به ایوه خوانیزی خورب ویک و پیوستیا باکر کردستان جی هر اوه ام هیوی دکن و کادرین پارتی والپرزن کردستان جی دوی حساسیت دنن دزانن که به تشتی هور و تشتی بچوک مزن کرناوی راحته لی او تشنا دکاره گلک تشتاجی بخور خراب کش بو ویجی بصبر بفداکاری بتولرانس بامپاتی اف پارتی هات آوا کرن و از باور دکم ده به عینی هشمندی و کلتور و حسیات و روحیت ده بردوام کن. بله گلکی سپاس از باور کم پرسکی هفکاری من خدر اوسو هبو که خدر اگر اینترنت تا تماما پرسه خوب انشالله بله نادنگه تا تو کرم پرسگریک اینترنت محمد هیه کرم که قال گهدار و تماشوان چارپر مدیا افدم و حمید دمه و خوش به بخیرات که مصطفی گله سپاس که خدر سپاسی تجربه کن پرسافاز بکن وقتی زانین پاک وقت پارتی گیاسایی هبونا خود دومینه پاک باشه جبو آلین یاسایی فوقت دی چه بکه فوقت بوی پارتی گیاسایی آنا نها ترکیه مثلا پارتین یاسایی بونه راستی هاتی بوی اوکه بوی وقت چی کیفی نلگور قانون آجی نلگور قانون هیجی ایش کارتر نشاندن گاوا که مرو قانون پارتیا و دستور قانون بنگهینا ترکیه نره اساس خود دامزراندن پارتیا نب ایزنه نب اجازه سی یک همولاتین دولت دا ترکیه به ناسنامه خواه به برنامه و دستور پارتیا خود چون وزارت نافخواه دبیجن وای ما پارتیا خود دامزراندی بره هایا و جه هبه دوکمنت خود تصمیم کن وزاره جی اوراق کدن دبیجن او اوراق دوکمنت ورگرتنه به معنی ناوکتنه اوراق تصمیم آلنده بلگسی جردم ترکی به اوراقه دی پارتی و گیاسایی خبات خود ماشینه گاوا پاک ها دامزراندن دست به که دیجر پرسکریک در خستن 26 هفت روزکی پاشه او دوکمنت دانه لی پشتی ویا پارتیان که چون خواستن لوزارت نافخواه ترکیه سری لی بدنه جبو دامزراندنه دولت ترکیه وزارت نافخواه هنکا دوسیا وانجی ورنگر هنکا دوسیا ورگر لی او اوراق ندان وان ایشه کیفی بردوام کرد مواد تابلویا دا برچاوا
نورمال وقت او ما قلت ام بارتيا ولا باريزن كردستاني ام جيبتشن وزارة النافقة ام سري لي بدني وقت بارتيا نه يعني ج باكي وش صدقات تبغري بيكاتي برنامه و دستوره و دانزانه و دكتوراسيونه و سياسي امبلما و لوگويا و ريفبريا و كش انهن امي هر وزارت نافقه می بجن وای ما پارتیا و پرزن کردستان دامزاندی پاش مدنا با خود مثلا رخان ما گفت اوی دولت ترکیه وزارت نافقه سریل ما بگرین بلیه يعني تشكي كما انجام جي نستين واوي شيما خرابتر بك جرانتر بك ما قوي قافي امي كونغرا باكي باكو بارتيا ياساي خواتا خود ماشين كونغرا باكي يا سيمين وقتاوي جهاتي امي في كونغرا خلدار بخن و كونغرا باكي ده امي ناف بگهرن بكم باوكا و في هاوي ما افريدا برقا ما كونغرا باكي de piştî ku dehu yansdê nehu dehê ew îlonê de mel Ahmedê Partiya Welatparêzên Kurdistanê damezran di hevdeyê îlonê jî li Anqerê dibin çavdêriya lijneya hilbijartinê ya Çankayayê wa a resmiya dewleta Tirkiye me Kongra Pakiya Sêyemîn darxist û divê kongrê jî di me navê Pakê kir Peweke Partiya Welatparêzên Kurdistanê û me ew dosya xwe şandî yargitayê me serdozgeriya mehkema bilind حتى انه هاج مارت شك نهاتي قوتن يعني دورجي ده او كيفي تبقر لقول قانون بارتيا كياساي حق وي هيدو كونغرا خود ناوي خو لوگويا خو برنامه خو ريبه بريا خو بگو هره وحق ده قانون جديد هي لانه ها يارغتاي دكاره يعني سردوزگر يارغتاي كاره بيجه ام وی ناوي قبول ناكن او هناج مارت شك نهاتي قوتن البته اف دستکفتنا ما یاسایی که به پاکی مبدس خستیه ام وقت پارتی آلپرازین کردستان PKT نوینگش ام لسر و مطابق که ام به دستکفتنا خوش دست بر ندن یعنی اگر دولت ترکیه با اوی کیفی بخوازه و دستکفتنش دست ما بستینه ام بنرخینن او به ریا اویجی ام بزانن به سبب کم نکارن خواتا یاسایی بکن ام دکارن پاشه بناوی پاکیج بردام کن لی پارتی آلپرازین کردستانه لگور قانونا لگور همو پروسیدور یاسایی پارتی یاسایی نها من ناوی پاکی گوهرتی مکریه پوکه و تحقیقان تنیه و قانونی و حقوقی لی کار کیفیت اکبه امجون گور به حلوستاقه دست نشان بله گلکی سپاس از دیسا ورم کنگرا پوکه دیسا بقاسی که ما شوپاندیه کنگرا و همجا آلیه بشتاران با و همجی اولام آوی دناف گلن کردستانه دا با آوه کی سرکفتی تی بناف کرن لور پرس بوی آوه گلو اف یکیتی جبرکو گل کردستانه حسرتا تشتكي وسابو ياجي لهيفيا تشتكي وسابو كود ناف خلقي دا غلامك مزنت ناف قال دا غلامك مزنتا ياجي بكارو بارن واج بو كونغري كريا بيكات اذكارم هر دوشي عبدو تمام دكن تويستيا خلق ما او تيبونا برچيبونا خلق ما جبون يكتين بيرنگي بشكي مسئله بو لج آليه دجيوه براستی خواتک باش هات کرنج بو کنگرا یکتیه و ما با پرسپکتیو او کمیسیونا دامزراندنه یا کنگرا یکتیه کمیسیونا کنگرا یکتیه یا تدکات تفگر و پاکی ما گوت اموا بکن که باکور کردستان و لترکیه چه آلیان کرده ین سیاسی و چن دزگین سیویل کسات هبنن بانگی وان بکن هر وها بانگی پارتیان دولتا ترکیه چه است دستلات به و چه جی مخالفت به مباقی شاکر و از باور دکم یعنی دوان 6-7 سالین داویه ده البته و کنگرین هدف او ده بپا گرسیه کن هیه جدر و ایوان جارا یکم بی هاوی کنگر گرسیی هاد دارخستن بشتاریاک باش چه بود و تمام پارتیان کردستانی بشدار بونش هر 4 پرچه کردستانی هنک پارتیان بشدار بون هنک آجی پیام خوشاندن و یادجی پارتیا دستلات اق پارتی به آوا خوی دیار بکره جهبه مخالفت به سروکاتی خوی دیار بکره بشدار بون
د کنگره د دزگاه سویل گلک دزگاه سویل ین مسلکی بشدار بون چه عالی کارسازا چه عالی دزگاه هندی کسایت کردا گلک بشدار بون اوه جی نشان اوه که پارتی اولاد پارزم کردستان و دامزرانه رنوی لباکور کردستان جهت که خواهی گرینگ هیا بالا خلقه دکشینه بالا دور برین سیاسی دکشینه بالا آلین دستلات و مخالفت جی دکشینه و او جی باور دکن دوی سری ده پارتی اولاد پارزم کردستان ریبابورو اندامن و ویا ببینن و علاقه ببینن و کلگور و بکاربن زیادتر و علاقه گرمترو گشتر بکن و پشتی کنگرهشی رای گشتیا باکور کردستان ده و پرچنده جی ده علاقه یک باش چه بو پیروز باهم باش هاتن تشکری یک باش نما چه بو از کار بجم گلک کادرین سر بخواه حلوستا خواهین زلالتر کرن بخواه پارتی اولاد پارزم کردستان وک هیکل تدکات تفگر و پاک لی گلک کادرین سر بخواه جی کتن ناف بی هاوی ها دامزراندن جبا ویجی کنگره وی بخوشی جه هیویه بو هیویه باش دا و پشتی وی دنگ دایی جیل باکور کردستان دنگ کی باشه دوی امجی به وی برپرسیاریه و به وی حسیاته و به وی هشمندیه ام تا بگرم که ام ویا کاربن خورتورو پیشتر بله اینترنت که خدر جانا چته که خدر کرم که راست آنها باش که مصطفی هندزانن کول باکوره کردستان هجمارا سیاست مدارن برخصنی جیم برخصنی زیاده تره دیسا گل کسین دناو جواته ده کوک رو سپیجی تن بناو کرن خودی نفوسک مزن ین ولات پرور هنه هند فکرن کو سردانا وانا بکن وانا جی تبلیه کتیا خواه بکن بله ما پشتی کنگره ما جوینا مجلس پارتی ملدار خست و بدر ما برنامه خبات چه او بریار و وظیفه کنگره دابو بر مجلس ما چه جی تشهین تایبت برنامه خباتش پرچه کره و نها حوال ما لباکر کردستان اولی پاشل باشار ترکیه دست بکرنن خباتک برفره مشینن که اولی ام دورو برا اندام و آلیگر و پشکرین خواه ام وانا بریخستن بکن لگل ویجی ده لگل کسایت ولاد پرور ولاد پاریز کردستانی ام لگل وان پیونده دینن که بین ناوا پارتیا خواه پارتیا ولاد پاریز کردستانی نه پارتیا او کسی هم که اف پارتی دامزراندنن یا همو ولاد پاریز نتوایی دموکرات کردستانی آزادی خواست یا باکر کردستانیه و می بخوازن کادرین سر بخوا ورن لوی پارتیا خودی درکبن البته ام دخوازن پارتی و گروه و تفگر و ریخستن وقت ما نیزیمال باکر کردستان اموانجر ببین یک حتی ها محاوله باش بسر نکد بس وای امو وقت پارتی آلپرز کردستان به کادرین سر بخوا پاک و تفگر واجر دست بکرنن لیمی بخوازن ویا برفرهتر بکن و تایبتی جی ام بانگی کادرین سر بخوا دکن ورن پارتی آخوا خورد بکن پارتی آخوا گشت بکن لباکر کردستان نها اوه که لسر هشمندیک برفره و راحت هشمندیک که راستی خبردامی همو کدا دوز آزادیا کردستان یا 150 سالی دبینه و خب تو دریو تنگ ناکه نه به ایدئولوژیا که نه به صنفه که نه به دینه که نه به مذهبه که نه به اتنیسیته که نه به ترادیسیون سیاسی خبردامی همو کدا ملت ما دبینه ایرو پارتی اول پرزم کردستان البر در دکوی پیش و دوی کادرین سربخواجی الوی خودی در کدم که ام حور بکاربن راوسکه هکدی دگاه کدی جاره کدی هرن لوا پارتی و گروه که وقت من نیزی منن ام ببیجن ورن حیف لکس که ایرو ام بلاولان الباکر کردستانی ام وی پیواجوی خود ترکن. بله گلکی سپاس برز مصطفی چلیک ام دزانن که گلک جارجی سروی شاشی سروی اکران چرپل مدیای جناب ویجی گلک جارا تکرار کریه و آنیه زمان و گوتیه جبو هفکاریه کی یا جبو هفگرتنه کی ملی نتوی دموکراتیک
جبو ما نناوي ما نناوي نسروكي ما ونجي برنامج ما گرنگینه بس برا افتشت پیکوره ام دبینن کو دوی کنگره دا و ناوی خواه گوهرتیه یا جنبونه یک به ناوی پوکه و پارتیا خواه اعلان کریه هر وها دستور جی و گوهرتیه قاسه کو ام پید زنن لی سروک پارتی جناب تیه اوا چابو بگشتی کسکی دن نبو یا جی جالی کنگره و بگشتی جنابه هات هلبجارتن راستی يعني مثلا سروكاتيا بارتيا يعني اندام ودلجين بارتي او ديار دكن از بخوك شخص قال لك جارا وتيجي دماغ ام وك سروك باكيجي بو برزلالي اني بو زمان دوی ام پر حتبن لباکوری کردستان ام سروکاتیا سروکا ناوی پارتیا امانا نکن تشتین قدسال و تشتین کنین گوهرتن ام وانا دل ریا دل پیشیا یکتیا نکن آستنگ ویاش جان و دل از دل پارزم جارنا مواد گوت هنک ناسا دوستا گوت ورخویای تو دخوازه جوی کاری خواه دور بخه نها دوزا ملتکی دوزا ملت ما دوزا گل ما نه او که تو خواه دور بخه ما می چاو خواه دوزا خواه دوزا داروکی خواه دوزا ملت خواه دوزا اولاد خواه دور بخه یعنی اف نیشوی که تو وک کارکی اوی ببینه داز ویا ناکم نه مثلا تو سروک جیبه تو اندام جیبه تو ریوبرک جیبه تو حمولاتی که کردستانیه تو حمولاتی که ولاتی که بندسته و جبو آزادیا ملت خود وقت لگور قوت آخواز زانین و کریار خود تو خوات آخوانشینه اجی وقت سروک پارتیه مهر واگوتیه از اندام جیبم سروک جیبم چه وظیفه به سرملی ما زیبکم مش حوالی خورب بریجی دما پاکه کنگرا پاکه 2021 کنگرا دومی جمش حوالی گفت بر حوالی که دیورن یعنی ما نه داویا دنیه بر حوالی که دیورن او سروکاتیه بکم جرن آلیکار اویشا مره وی هاوی کادرا در داخل حوالا گوت ناتو دوام که دما یکتیا تدکات تفگر و پاکیجی دمش حوالا رکود وای ام پارتی گنوجی داتینن به هفدره ورن و ام ناوکی نو برنامه کنو برا سروک مجی سروک کنو به حوالا او کرن گوتن ام دخوازن تو دوام که وی دمیجی وی پیواجویش تو دوام که ابراسی سروکاتیا پارتی البته که کارکی سربلندیه لزحمتیه ویجی پرن للقلويجي يعني حوالي ما شرف وظيفه دانن ما مشي او لغوروي مغوتي قاندي جستم به ازوي كاري بكم و ايروجي هم حاضرن بارتيا ول فرازين كردستان کنگرا خوش زلال کوتيه نه ناوي بارتيا ما نه سروك بارتيا ما نه جدوز ازاديا كردستان بقيمت رو بيروستره و پر زلالي هم ودن ام وياج دل دبيشن اگر ام بزانبن امی پارتیک جو پارتی اول پرزیدنت کردستان هین خورتر چه بکنه و سروکه کی کاری یعنی وی کاری بمشینه آن آدم حاضرن سروکاتی جی بدونی حوالی خواه چیز ناو ما چیز در وی ما و ناو پارتی خوشی ام کارم بخورن دواتش ناده دوی ام کلتوره کنو دناو باکور کردستان بهونن گاوا مواد گوت نگم فرمالیته دو گوت ایروژی ام فرمالیته ناویجن لباکور کردستان دنیا هاتی گوهرتن جوات هاتی گوهرتن سوسیولوژی داخواست سیاست گلک تشاتن گوهرتن لگور وی گوهرتنه ناوکی نو تعریف کنو کلتور کنو پارتی کنو لازمه نه معنی ام در باسپینا خورد کن از بخوا وکیرو سروک پارتی اول پرزیدنت کردستان از ددقادیمم از قوقچیمم ارزگاری جیمم از آلارزگاری جیمم از تکوشین جیمم از کاوا جیمم از قدپلیمم از پسکلیمم تکاسه پلیمم کیپلی ددقادلیمم از واپی واجونا گش ای خود بینم ای بری ویج از ای خود بینم پر زلالی دبیشه تو به کمپلکس یک مجیتونه جبر که از دبینم صدی حیشته او فکرین که بری کوار ریخستنا آوا ببو سبب آوا کرناوی ایرو صدی حیشته نمایی ام هما دوا نقطنا د پرانی ام بونو وکف ویگاوی ام خوچاو نه بکن به فکر اوک نه یعنی نفشن زده و نفشه آلفای و جواتا کردستانی یا ایرو او تراما و تراجدیا چه بونن لگور وی ام هم بصبر هم ساکین هم بهشمندیک عقلانه حتی بگرم که ام پارتیک هم خورتر و
او دوی کدی گشی خودی درکبه و هشمندی هم دوام کن و باور دکم جی اف هشمندی دل باکوری کردستانش خوریه کنو بکه البته فکرین راست کنه ترناکه اون دوزانم پروژه کرد به چته به کادرویا به برنامه و برنامه باش راست به سیاست گنجاو که لگور شردین هایی بکار به تشتا تحلیل بکو ریفه بوه به کادرویا به امکان و خبات او هر چار نگین و ماسه چاقا هفته ببینن ده براستی جی ده بکار بلسر ماسه نانکی بکن ایده ام جنها و پارتی ولد خارجن کردستانه ام خواب برپرسیاری وید بینن فکر ما برنامه ما سیاست ما راسته هشمندی ما راسته بنیتک پاقش به فداکارانه ام برای کتنن لی دوی ام پارتی گنج پارتی بکدو اکتیویتا جنا و جوانان پارتی هناندن پارتی به همون بشن کردستانی و دیالوگا و هم تفنه خال هر دری هناند به پارتی کو نجمر لازمن ام وکی مایا خوش دبینن و ام باور دکن که به دل سوتیا خو ام بکارن بیواریج خوره بکن و البته که تو بخبت خلکته قدیم بله گلکی سپاس برز خضر کرم که پرسا خود که پر باشه ام جی وب چارپل مدیا و خباتکارن و جدل و جان و بگرامی و بگرمی دوباره و پیروز دکن جبو هون ملت کرد باکوری کردستان برخستن بکن و تکوشینا نتوی پیش دا بکن و مافی نتوی بدست بکن قالوا ان شريك تشوا داي برخوا نها جبو خبات البته نخشریا کو ام وقت پارتی جبو برفره کرنو خرد کرنو هوناندنا تشکیلات پارتیا خو اولی ما برنامه وی هاوی دای برخوا اما چاو بکاربن لباکوری کردستان و لترکیه رخصتنا خو خردترو برفرهتر بکن برنامه مل سروی نوا جوانا و نوا جناد امی چاوا خباتا خو پیشتا ببن یادی ده مثلا هفکاری و اتفاق نتوایی کردستانی باکوری کردستانی ده برنامه ما هیه البته او براستی برین کوره ایرو باکوری کردستانی او زمینا گلک هفکتیه بلا هشمندی نتوایی دارباک مزون خواریه و رخصتن کردستانی جی بلا او پروبلم اکل ورجی ده ما برنامه دای برخو که کامه گاف به گاف چاو بکاربن هفکاری استراتژیک اتفاق استراتژیک لباکوری کردستان مده چاو بهونه ده آلیه دیده جوانا که داخوازن ایرو بکارب جیبه و ده قانونا بنگهینا ترکیه ده گوهرتنا ده ام جوک آلیه کرده بکاربن داخواز خوی عاجل چاو بکاربن ویدره جیبه کن جواتا خو چاو کاربن سروی برخستن بکن بهونن یعنی لسروی جی اوک ما هی خباتک ما هیه جبو دیاسپورای خباتک ما هي برنامج ما هي که ام دبین لدیاسپورای دوی همو هزن کردستانی نتوایی اجتماعی چه دزگهن هی چن کسایت چه او پلتفرمن هی جبو که هزا خو بکن یک ببن یک و دیاسپورای ببن دنگ چار پرچه کردستانی پلتفرمک نتوایی اجتماعی سر بخواه لگور شردن دیاسپورای هاتو بهناندن ام بخوا سروا خباتنا واخد ماشینن یادی ده مثلا وشانه ده راگاندن ده خواتم ده هبن البته دروژن پیشت جبو البجارتنین حریمی هنک دناوا مده هندک او هنن این ما برنامه پر انجام گرد ما زلال نکر بشید نوا خود السروی لگرنامه هیه لیل باکوری کردستان ایرو یا اساسی راستیشی ام بحثات اتفاق نتوایی اجتماعی دکن لی به بلاوبونه و به شکست و لاوازبونه هشمندی و هلوست نتوایی گاوا اول اوک پارتیک خرد یا نتوایی کردستانی آزادی خواست دموکرات ام بکاربن آوا بکن ایرو پارتی و پرزیدنت کردستان بخوا و میسیونه بخواد بینه و اگر ام و موتورا خرد ام حرکت کنم بشغلینن از باور دکم امی بکاربن تاثیر لدور و بری دیجیش با هفکاری نتویجی بکن بگشتی برنامه وی رنگی مدای خو گاوا دیجی مگود لباکوری کردستان گلک ریخستنین کو بری یعنی حتی انها فکر سیاست و برنامه و نیزی هفنن لی مخابن جبر گلک سبب انها نشد مرل مناقشه بک لگل گلک سبب که اساس خو نه
لگور راستی و احتیاج ملت تیمایی بلا ولایه دوی ام دوی واری جده و پارتی ولایت پارێزên کوردستانی پوکه ام بکاربن دوی واری جده اوا خادینن نها دمê berê de ام بيجن بري سال حشتي نادنا هفتي وبينج وحشتي او قالك برشبون رزقاري جبر بلكي نتشي پر رزقاري و آدار رزقاري چي بلكي ناوا دورو برا ام بيجن ایک قده پاو کوکده او چه بو پاشه ایک کاوا ناونا چه چه بو ده قاده او دید کی به نوا خود چند بلاون چه بو yani tekasepedin çan belavun çevun le nihayet ave götüler nare ona geş be çahve iro halalat levner dünya iro siyaset iro ihtiyaca millet me ona geş ne nakev nav dendik abiş jbo ve iro deve amne geş formata kebdu اگر بدل پاکی مره لبنره صدی حشته یکی رزگاریجی و علا رزگاریجی یکی دقادلی و قوقی یکی تقاسپلی و قدپلی و تکوشنجی و کاواجی یعنی جوانا گلو چه فرق هیه ایرو تو نیه صدی حشته نود وکهون لی ام ببون یک جی تریناکه اولی دوی ام دیواری ده و دیوار نوا خود بشکینن و ام بکاربن ایدی جواتانه جی قانون و جواتانه zaten hayvan je tünne hayvan jvat şna tünne yedi ve ve rastiya xoji binin jbo ve barnama may awul yek jeji ev hişmendi devel bakure Kurdistan xurd be ne saroke tu partiye ne nave tu partiye u barname wani ku vek hevji ne asteng leber avakirna partiye kin xurturu berferahtir le az bawer dikim دوی وارد پارتی ولایت کوردستانی ده هین باشتر تاثیر الجوات بکو که ام هنک دیوار سونی بشکینه. بله گلکی سپاس برز مصطفی چلیک دوی دوار کنگره ودا و کارین کو ودا پیشیا خدا بشم اولی اتویجم اگر جنابت تشتکی دن لزیده بکتنه و امی در باز بویان روزانه ایرو ببن تشتکی کو که ما بکاری دوی بشیده تمام بکی کرم که اگر نه امی برساخه دنید. بله از جاره کدی دخوازم هر چند ما یک به یک پیام خوی سپاسیه مجالیین که بشتاری کنگرامه ببون پیامش مرشانده بون اما پیام خوشوان شاندن لجاره کدی دوباره سرناوی همو ریبور اندام پارتی ولایت کوردستان سپاسیا خو همو پارتی و ریخستن و دستگاه سیویل و کسایت دادن کوانه پیامش مرشاندن ام بشتاری کنگرامه بونن و ام باور دکم که دی اف وینه که لکنگرا دامزراندنا پوکه در کتی هوله ده هشمندی و دسپیک و گاوا یکم یا هشمندی و کلتوره که نور لباکر کردستانی تیوه معنی که ام دکارن جبو تشکی هری بچوک جیبه ام دوه بینجم هف و ریاویجی هیه و جبو تشکی استراتژیک جیده ام بینجم هف دوی وارده ام جاره کدی سپاسیا همو او آلیان که پشکریا مکرنن پاشه هاتنن زیارتا مکرنن سردانا مکرنن سپاسیا وانکم و البته او وینه هی بارو برپرسیاریک گلک مزن و برومت و بقیمت دخل سرملی همو ریوبر اندام پشکر آلیگرین پارتی ولایت کوردستانی که دوی ام و دستکفتی آخوا دستکفتن آخوا بپارزن خورد بکن پیشته ببین ما هیوی یک دایی جوات آخوا ما گاوه گلک باش آویدیه لیدوی ام بزانبم که حتی پارتیا جوانا و پارتیا جنا او رنگ و او حیکلی ناوا پارتیا نهوناندن ام نکبن ناو جوات آخوا ام نخبتن ام لگندا لکولانا لمحلا لأپارتمانا لجیکو خلقی ما لینن ام لوی درید ناو جوات آخوا نبن ام بگنجاره ام انسیاتیف ندن گنجا ام راستیجی ریجوان و نکن ام ریج پتانسیل شنار و نکن ام نکارن و فکرین خوش باش معقول و دلسوزی و فداکاریا خو دجیان ده بگینن دورو برفره جبو ویجی همو اندام و ریوبرین پارتی ولایت کوردستانی ده هین زیادتر حفظو بگرن لحف خودی درکوین لکدا خو خودی درکوین لخباتا خو خودی درکوین و ام بکاربن ری و ریوازین که جتش کی هری بچوک حتی مزن ام ناو جبات
gelekî spas em derbasî beşa duemê rojeva xwe dibin. Beşa duem da wek cenabê wê ji nêzik ve dibîne û dişopîne, ev çendîn sed sal e Rojhilata Navîn di şer de di nav pirsgirêkên azadî û serxwebûna gelên herêmê de digevize. Anha jî şer bi germî li gelek herêman wek li Kurdistanê, li İsraîlê, Filîstînê berdewam e. Hûn viya çawa şîrove dikin bi taybet mesela Kurdistanê û şerê hay ku niha li İsraîlê û li Filîstînê heye dê peşka wî çawa bê bi ser Kurdistanê ve. Belê pirsa Kurdistanê pirseke dîrokî ye û rewşa ku îro Kurdistan wek welatekî wek milletekî çar perçe di nava Rojhilata Nêzik û Rojhilata Navîn de rastiyek herî berbiçav e. Esasê wê jî belînin dewletên mezin di wexta xwe de sebebê vêyan şirîkê dagirkerên Kîro Kurdistan dagirkirin şirîkê wan in dewletên mezin wan piştgirîkirinin wan rêjêrvekirinin û heta radeyekê jî heta sala 1991 jî de bi şêweyên cuda di asiyên cuda de wan dewletna piştgiriya wa dewletên ku Kurdistan dagirkirin piştgiriya wan kirinin. Di 1991 de di mesela pirsa Xelicê de ku Iraqê Kuweyt dagirkir û ew rûdanên piştî wê Kurda jî firset çêbû. Helbette firseta herî mezin şikesta herî mezin rûxandina sîstema dublokî bû. Dema ku li dinyê balans hebe dublok hebin û hêzên mezin di nava xwe de bixwazin vê balansê bawakî biparêzin mixabin Kurda jê fêde nesendiye. Ji salên dawiya 1790 wê de tiriyan destpêka 1800 û heta îro ev pirsgirêk her heye çi pirsgirêka navêna Brîtanya û Rûsyayê de çi pirsgirêka yanî welatên meziniyê dî paşê Amerîka daxilî vê meselê bûn Sovyet û bloka sosyalîst û bloka kapîtalîst rojhilatî û rojavayî her Kurd di nava wê balansê de bin niga de pelçiqîn lê çawa ku di sala heştê niha 1980 niha wê de tir sîstema dublokî têk çû û ew bû destpêkek ku ji Kurda jî re firsetek çêvê û di 91 de gava Amerîka müdaxeleyê Iraqê û Saddamî kir Kurda ji vê firsedê şansek mezin destxistin. Helbette şansa herî mezin yek jê jî wê demê Kurd li ser hebûn li başûrê Kurdistanê bereya Kurdistanî hebû û fêdeyek baş jê girtin bereya Kurdistanî müdaxeleyê ew pêvajoyê kir li başûrê Kurdistanê fîlî sê bajar hatin rizgarkirin û destpêka sîstema federaliya îro bû paşê 2003 piştî Saddam rûxa ku dîsa bi piştgiriya Amerika û welatên taybetî Fransa hindek welatên Ewropî bû. Dünya ew sîstema berê ku li ser dijehetiya Kurd hatibû avakirin derzek mezin xwar Lozanê derzek pir mezin xwar ji 91 wê de tir û ev pêvajo jî berdewam dibe îro dewleta federe ya başûrê Kurdistanê aliyê temama dunyayê tê qebûl kirin. Hêdî vê derza ku Lozanê ketî berê xwe da Rojavayê Kurdistanê li wê derê jî hindek destkeftin çêbûnin lê mixabin ji xeletî û şaştiyên Kurda û destkeftina nebûnin destkeftinên mayînde û berfireh û netewî wan Amerîkarê hawakê dî şîrovayê bike lê dîsa jî ev derd ber wî alî vedişe û mümkün e ku îro ev budayên ku vê dayê Rojhilata Navîn de çê dibine vê derzê berê xwe bide Rojhilatê Kurdistanê Kurdistana İranê û li wir jî tesîra xwe bike bi giştî heger em lê nerin ji alêkî ve sîstema ku li dijeheta dijî Kurda bi alêkî berdewam e lê alêkî jî de derzek mezin xwarî û ev derza mezin jî hergeher ew fire bibe bi çi bi Kurd bi rastî li her perçeyekî li ser hev bin xwedî stratejiyek millî bin xwedî bernameyekê bin aqilane hereket bikin dost û dijminê xwe baş hevdû cuda bikin û heta karibin dostê xwe zêde dijminê xwe kêm bikin.
به هشمندیه اما بکار بن فرصتک مزن جوار رودانین و داویه جی بدرن لی مخابن دوی وارده قالك اوه ما هنن آلیه ما ضعیف هنن و اجی محقات دوی ام بنرخینن او شرک و داویه که حماس ایریشی اوه کر ایریشی اسرائیل کر و بلک سویل قتل کرن کشتن و پاشه جبو لهمبری و اسرائیل دست بکره لهمبر گازه به ناو کامی حماس جورتی راکن و هزاران سویل کشتن دکجه ما و پارتیا پارازن کردستانی در روز عول ده هلوستاخ زلال کریه ام دبیجن ام لهمبری کشتنا سویلن که به دست حماس الاسرائیل هاتون کشتن بری وینجی و ام لهمبری کشتنا سویلن کل فلسطینی لغازه جی لهمبری وینجی پرسو پرسکریک بقتلیاما ملتا و گلا چاره سر نبونن ده نهاجی چاره سر نبن ام خواه ما پر زلالی گوتیه لروجلاتا نزیک روجلاتا ناوین ده دو پرسکریکن اساسی یک پرسکریکا کردستانه یک پرسکریکا فلسطینیه دوی مافی چارنسیا ملت کرد هر چهار پرچه کردستانه بی قبول کرن دست پیکا آشتیا روجلاتا ناوین و روجلاتا نزیکه هر وها دوی مافی چارنسیا گله فلسطینی جی بی قبول کرن ام پیشکریا ویجی دکن و هر وها دوی هبونا دولت اسرائیل جی بی قبول کرن نکو ام رابن پیشکریا هنه کابوکن که به امید اسرائیل جی ورتی راکن ام وی فکر و سیاست جی راست نابینن دوی اسرائیل جی وقت دولت که بی قبول کرن و فلسطین جی کارن دولت خوی سر بخوابا بکن اول هر چهار پرچه کردستان جی کر بکار ما فی چارچه خود دست بخن لسر وی اساسی ام لمسئله نرن البته افرودان و داویه دکاره گلک گوهرتنا بخار بینن لروجلاتا ناوین این ندیاره کاره مثلا غازه و فلسطینی جی دور سنر قریب مینه قالوه جی او ببکل ورد تمام ببه اسرائیل دبیجه امی غازه امی حماس جورتی راکن البته ایریشا حماس یا لسر فلسطینی راستی نبه معنی که ایریشا جبو رزگاری و آزادیا گل فلسطینیه یعنی اما برجی گلک جیت وقتاد مداخل یعنی دایه کی نلسر ناوی فلسطین کی سر ناوی کرداجی رابه ببیشن امی رابن هرن سیویلین فلان داره بکجن و خلقی قتل بکن ام ویا راس نابینن ام ویا دبرجواندی ملت کرجی نابینن و مدبی واریجی ده گلک جاره هندک چالاکی امپکیجی بیاوی ده ما حلوست و رخنه خوال بری و نشاندانه حماسه جی او ایریشاوان نه ایریشک رزگاری خوازیه به فعیلی ده به ایریشک تروری ولی اسرائیل جی به ناوی کازی حیفا خوش حماسه هلینم خلقی سویل دکشه دوی وارده دوی زلال بن هلبته ده ناوا کرداده دوی وارده فکر و سیاست جدا هنن ادخوازم باله بکشیم سر خاله که نها جبو بویرین که چه دکلیه ما و دولتا ترکیه ده چه مسئله فلسطین و اسرائیل ده مسئله دن ده ناوا کرداد هلبته و سیاست جدا هبن نها هناك كردين ما دبيجن فلسطيني براني لدجي دولتا كردا در كتنن والهمبري كردانن راسته اف راسته اف عليكي مسألة لأونه معناه كامي قتلونا خلق إسرائيل فلسطيني امي راست ببينن آن امي فيجن يعني امي بشكريا وقت ملتكي بندست بشكريا خلق فلسطينك ناوي معناه اف دوي فكرة ام زلال بن آن هناك كردي ماجي راد بن دبيجن قرق ام اسرائيل جورتي رابه اسرائيل افجي غلطه دوی وارج دم نکبن وان ریو فکرین غلط ده آلیه اوه کل دبیشن گرک کرد پشکریا حماسه بکن اوه بکن براستی جپیوانین که رزگاری خوازیا ملتا کی ویده تر لمسئله نرن هندک مسئله دینی دکن اشخار برتک هندک جی دجایتیا يعني انتي سيميتيزم دجاتيا يهودياي اوانا نراستن جواتا كردستاني پر بزلالي د ديروكا خود خيندي چند نمونين مالا كارل سرويجي مناقشه بك سدين نوت د ديروكا كردستاني ده ملت كرد بخوا ملتكي داليه ديني واتنيكي ومذهبي ده پررنگه ولقل ملتين دنجي خلقين دن اقل كردستان جيانن لقل اتنيسي دنجي شر و پرچونك اوانين پشتی سال
حیثیتی که دولت عثمانی و پاش اتحاد ترکیه خواستن که اتوریته میریتی کرداش ارته راکن لوی دمه ده خواستن ناکوکی نابین خلق لکردستان دجی نابین آوان و کرداد چه بکنه و دوجی ده پشکریه هنکا کرن که تکدان چه و تواویجی خیلی هنک بویرین که هنک عشیر و کسایتا چه ده جنوسید ارمنیا ده چه ایدی ده ملت کرد زاناین کردا ریبرین کردا دیندارین کردا رخصنین کردا پرانی عشیر و مالباتین کردا پرانی الهمبری واقر کرناجی درکتنن ده دیروکا کردستان ده پررنگی و پردنگی او لحف ریزگرتنا دینی اتنیکی اولی مذهبی کلتوره که بشک جواتا کردستانه دوی تو کس ویا خرانه به چه ناوی به چه ایدولوژی به چه فکریجی به دوی واردم گلک حساس بن يعني هنا قارن بشكريا اوي بكن حماسه بكن لان راسته انبياء رابن دناوا كرداد بكن سبب دجياتو دجمناتيا ان هنا دقارن بشكريا اسرائيل بكن ل بس بشكريا اسرائيل تاني بكن انبياء جنكن سبب دجمناتيو دجياتو دناوا كرداد ملت كرد دوام برشيار بن برسو برسكريكن يكتيا كردا ذاتم چينبونا برينا گلك كوره دورده دوام برينه جارك دي ونكن وام كور نكن ام جارك دي گرم نكن ام قالك حساس بن شغا ام رخنال هبدو كنجي دوي رخنه ما نرخنه ويبك وقت دجمنا هبدو او بكن فكر سياسته ما تشخاص جداجي بالباكر كردستان دوي وارد كلتوره كنو لازمه ديروك امد اف اساس خو بشك جيانا كردا كردستانياي دوام ویا بدم برچاوا عالی فکر و سیاست و ایدئولوژیا جده دوام وان نکن که لباکر کردستان جبر وان مسئله هی دناوا مد دجایتو دجمناتی چه یا جی او برینن هی کورتر بوه دوام گلک حساس بن ام دقات بن ام بری خو بدن دجبرین خو ام ندن بری خو اساسی ام ندن ناوا خو ام رحمال هفدو بکن ام فکر و سیاست خو جدا اما بدون پیش لنل سر دجمناتی و هفدو تنکرنه آن هفدو تصفیه کرنه نل سر وی اساسی دوی ام دی واریج ده کلتوره کنو بدم ناوا جواتا خوشی ده ام ببین پیشکش کلتوره کنو ل دیاره روجلاتا ناوین دکاره هندک گوهرتون به چه ببین یعنی گلک شیروته کرن البته وانا هندک وان دوین کمپلو تئوریسیش دادن هندک وان راستیجی دادن مثلا کا گاوا حماس اوای ساله که ویدیو خو بلا کلی ساله که حاضریا و ایریشه ده که چه عالیه بجایی چه عالیه بنه بحره ده چه عالیه به پاراشوت و اوی هوایی ده بیان حاضریا ساله که پر برفرهی کریه و چاوا یعنی های اسرائیل جتونه چاوا هوا های امریکا و بریتانیا جتونه وانا جه پرسینن هایا وان جه هبه و ریدا بن پرسک دیه هایا وان جتونه به پرسکین جه خرابتره که demek ki karın gayet işte xarab ji leheri ne ve mani vana giş merad kare şiroven juda bikin le de encam ede ev şerek unha berdawame diyar Hamas roja ki ev çalakiya hak roja duda o serfermandar ev Hamas wani askeri گوت ام سپاسیا ایران دکن که جبر استخبارات و پره و لوجستیک و آلیکاریا مکریه یعنی اوای دکاره پلانین برفره جید بنوید هبن یعنی امریکا بریتانیا اسرائیل بخوازن مثلا اسرائیل فلسطینه به حماسه باوی کی چاره سر بکنو بلکی ریا دو دولت بونه وکن که حماسه بشکنونو با آلیه اوی الفتحی و اوان عباس وان محمود عباس وان بلکی بخوازن چاره سریا که دینن برخوا بوی هاوی البته دکاره هدی بخوازن لروجلاتا ناوین و روجلاتا نزیک ده اوا ایران ریل بر بگرن ایران گل خردبونا ایران جی فعیلی بریدان امریکا و بریتانیا بود دم اوباما ویدتر خواستن الهرمه الهمبري 22 دولت عربا که صدام اگنواق در خستن او خطری تمی هبون جبو بالانسه که چه بکنه ایران خورد کرن ایران رژ ایران رو بکرن بناو شیعیتی جره دانه کل یمن لبنان العراق لسوریه ایران خورد و برفره ببه لنها
دي ايران اواخل جور امريكا وبريطانيا ورخوك دبي لحد خو بهريه دبي بتشكي ام كلي توربيا كي ام يا بتشكي ببرن في اوابي كاري اف بلانك بكو الهمبري ايران جي اواب بروجيك دد علي دي تو لد نره ايران في وارد دمك اسرائيل دغوازي زيدتر اريش ايران يكم او بكم ايران انا دست بتشكر حتى بو شر زيدتر باسرائيل وحماس انكا بحزب الله حال لبنان يجي خازم بخناف شرج خود دور دخه واسرائيل الوي دريده مشغول دكه ايران في هاويده تشك انا وقت دستوي خود بروسيا ده علي كده ده مثلا اوكراينا ده حلوستا امريكا روجاوای كردستان وسوريا ده چاغا امريكا انا بشكريا اسرائيل وبحماس وبأوي حزب الله زيتر مجهول به حلبت ده بتشكل مثلا اوكراينا ده وسوريا جده بلكي دستوي زعيب به او جي بتشك روسيا جير باش به يعني فانا قشت به حلبت مرشيرو واي بك ها الويدر ايوه چه تاثير الكردا بك هجر ام قشتي لي بنرنج بلان ابشر برفره ببو وبراسي ببل سر مثلا ايران بري ايران بروجه كبه قاوا اول باشور كردستان دي باشور كردستان در كفش باشور كردستان دكاره هجر شركي فيها ويل دجي ايران بروجه برفره به باشور كردستان زمینه هری نزف بکاره به استاتیا خو پیش به حتی به دولت سرخوا دی اوجی ایوب چه به بیکتی نافایی به ورجی ده بچکی ام به کلن ام دوی وارد مخابن ام دبینن کل باشور کردستان او پیوندی نافخوایی نه پرباشن به تایبتی و دمه داوی هین او تروی ضعیف ترویه هگر د نود یکی د برای کردستانی تونه بیا یکتی پارتی و پارتی اندی نه برای که جبهه که دبونا ده نکارون سه بازار رزگار بکرنا هگر 2003 گاوا صدام روخا رژیماوی اگر مام جلالو که مسعود دسته خو ندابونا هفدل گل پارتی اندی ده فدرالی نکتا قانونا بنگهینا عراقی فدرال چه ندبو ایرو اگر کرد نه یگرتی بن نه سرحب بن برنامه حبش چه نکنه او فرصت کو بلکی اف شراب هوا کی بین بر دریوان ده نکار بن دوی آسید فیده جبسینن ولو رجاوای کردستان جی مخابن عینی او هي د شراد زیادتر بالانس تنگو هرتن گتو مطابقات ده هوک بچی نه نو دوی دری ربریا خسر و پیدا پینکه اوین درج در وی خوبوار تو دانستاندن و هف را اداره کرنه قبول نکن وام دبین عفرین چو سرکانی چو گرسپی چو جوه هف کتنا جبر هف کتنا کردا سبب جه اساسی و خلص سر فرض کرنا پیاده کلوی داره یعنی کرد نه سر هفن او براستی جه غمیه دو نقطه هنن اول باشور کردستان کارب جویش شرح اگر به سبب هناك آلوزینا و بالانسین هی هناك دیجی تک بچه لوزان هندکی بچره گاوا اول باشور کردستان دی او شانس چوه گاوا بزار روژاوای لهر داجی مخابن یکتی یک ریزی هفکرتن و پلان و پروژه دور و دریج استراتژیک نتوید ورده ام دبینن ضعیفی هی ام هیوی دکن ریبرین باشور کردستان دی وی ببینن و بکاربن وک نودو یکید برای کردستانی و 2003 دست هفدانا مام جلال و که مسعود و پارتین دی وهشمندی تب بگرن ممکنه هگر گوهرتنی چیونه هگر آلوزی چیونه کردجه فیده بسیم بله گلک سپاس که خدر پرسیتانه از خواهیم تشتکی داوین ده بیجم بالای بکشینم دیسا سیاستان ناو نتوی ده درحقی روجلاتا ناوین ده ایران و ترکیه ده بری و بویرا اسرائیل و حماسه و کشتی ویجی دستریجی و ایریش ده بسر کردستان روجلازی و روج آواجی باشور جی یعنی جگلک آریان و تی پیش بینی کرن کو تکلیه کرد نبینه ایریشا حماسه یا دیشی اسرائیل و ایریشین ایران و ترکیه سر باشور روجاوای کردستان هایی
Türkiye em dizanin ku demek nêzik tezkera müdaxelekirin ya jî esker şandina Sûrî û Iraqê ya jî Başûr û Rojavayê Kurdistanê hatina leşkerî biyanî ser axa xwe jî bi wê tezkerê re qebûl kir. Ji bo ku CHP xwest ku bide xuyakirin ka ew leşker ê kê ji bo çi ye ku hikûmetê veya xwanê nekir, CHP jî ev tezkere imza nekir em dizanin. Wezîrê Parastinê ji alî din de Wezîrê Parastinê ya Amerîka Lloyd Austin de da zanîn ku werî rojhilata navîn keştiyek din ya balafirhilgir û sîstema Parastinê ya mûşeka balîstîk ê ezmanî ta û ji bo parastina dijî em bêjin İsraîlê ku êrişek çêbibe û eskerê zêde leşkerê zêde bişîne. Werhasıl daxuyakirin ku bo kîjan dewlet êrişî İsraîl bike ew ê melhemberî xwe bibîne. Ha li gorî van agahiyan li gorî we Kek Mustafa gelo armanca Amerîka tenê parastina İsraîlê ye yan armanca wê yên dijî hene. Pêwendiya vê tezkereya Tirkiye û van amadekariyên Amerîka bi hev re hey yana hûn destbarê vêya diçin bên gelo. Niha divê helbette yanî meriv kare gelek şîrovalê bike yanî hindek nêrîn henin ku dibêjin ev ne mesela Hamas û Filîstînê û İsraîlê tenê ye rastî jî yanî kare hinek planên dûr û dirêj jî hebin di vî warî de ev fikreke lê ka gelo dê Amerîka yani hazırî ev ê hazırî vê plana dûr û dirêj û kûr yani mere nikare sedî sed bivêje eva planeke nû ye yani lê ew jî heye beşekî meselê ye beşekî meselê jî ku rastî Amerîka wek min got dikarin mesela ihtimalek heye ku Hamasê bişkînin û bawayekî li gel Mahmud Abbas û rêveberiya şeriya Rojava aliyê Filîstîniyên dîl wan ku ew îro wek serokê Filîstînê tên qebûlkirinî de ji bo dewleta serxweya Filîstîniyê jî rêj jêr bikin û vê meعنê hûn dizanin yani evay sal û nîveke İsraîl hema temama dewletên Ereba re peywendiyê xwe baş kirinin peymana çê dikinê li gel Tirkiye jî peywendiyê wan baş in helbette ev ne hesabî divê êrişa Hamasê de ev faktора jî berçava ku yani xwestin wa peywendîna jî têk bin û helbette dikare planek wa be ku bi vê riyê êdî darbak mezin li Îranê bixin çünkü İran êdî li herêmê li rojhilata nêzik û rojhilata navîn de wî hêzek mezin û gelek cara piştgiriyê ji Rûsya jî dîtîne ku bi navê hîlala şîî gelek welata de nîv îxtidarê desthilat û têk did û orêl ber gelek guhertina dikir bi vê meعنê yani dikare ew bibe yani heger hedefek Amerîka zêdetir hebe dê ji bo rêlbergirtina Îranê bivisibe çünkü dibêjin İran êdî mesela atomê jî de bomba atomî jî de hema digêje encamekê ew ê jî pirsgirêkek mezin e dikarin di vî warî de vê jî bikin sebebek lê divir de divê ez balê bişînim ser noxteyek dî helbette planên dewletên mezin karin li gor xwe planên demkî nêvkî û dûr dirêj ew danin ber xwe merevana jî dihesibîne û di vê derê de Kurd divê pir aqilane tev bigerin yani em ne li gor planê xelkê ewla ewil em bikaribin ewa xwe dor û bera xwe em bikaribin tevgera navxweyî hêza xwe yekîtiya xwe em bikaribin ewlî pêş de bibin carna heger em ne serhev bin û xelk di va alozîna de dikare tişe destê me jî diherin yani ev jî xeteriyak mezin e yani sibê du roj îro gil başûrê Kurdistanê yekîtiya nava Kurda de xurt nebe tu nebe em bi hişmendiyek dewletbûnê tev negerin hêzê dewletbûnê nekin yek û li wê derê helwestek
هفبش يقرتي تنبه ده آلوزيا ده إيران وهناك أودي كارن مداخلة بك يعني كردستان باشور كردستان جي دي صاد ناوا خد پرچه بكن تيك بدن ده اف فدرالي جي جورتي هر يعني واناجي قش خطرين يعني جارناش آلوزيا مرات شتاب دستخه جارنا كارت دسته مرج يعني مرا پر زده خیالی جی تب نگره لیب قنعتا من هگر لباشور کردستان ام بکاربن به هشمندیا که نودو یکی کردیک بون و 2003 کردیک بون به هشمندیا کردن باشور کردستان تبگرن ده دستکفتن دیروکی به دست بخن ریاوه هی شانساوه هی و yani divan alozina gişajî de em dibînin yani İran, Türkiye, Iraq, Suriye her fiilî bi hevdû renin. Li hevdû çi dikin bila bikin? Bi hev renin. Yani li Azerbaycanê İran û Türk li hemberî hevin ji ber ku Azerî li mesela Ermenistan û Azerbaycanê de İran li gel Ermeniyayê, Türkiye li gel Azeriyayê, İsrail li gel Azeriyayê îro yani Azerî li gel İsrail'in li Türk de ortaya den. Yani herkes li gor berjewendiye xwe ew dike divê Kurd jî pir aqilane bikarin balansa çêbikîne di vî warî de dixwazim ewekê bêjim niha li Bakurê Kurdistanê em bêjin Hüdapar gelek mîtîng çêkirine li Batmanê li Diyarbekirê 700,000 divên kes beşdar bûnin ku ew bi piştgiriya Hemasê baş pirsa min gelo Hüdapar heta îro rojekê ji bo Başûrê Kurdistanê destkeftinên wê derê tu mîtînga kiriye tu tişta gotî ku wê derê em piştgiriya wê derê dikin daxwe mîtîngek wan helwestek wan xwe pêşandanekeyê tu neyê baş ew çawa dibe îro YSP, HDP, DBP di avabûna xwe heta îro rojekê mîtîngek ji bo Başûrê Kurdistanê kir Başûrê Kurdistanê ji destkeftina wê destkeftina her çar parçeyê Kurdistanê destkeftinek dîrokî ye yani di vî sê salê dawiyê de cara yekem ku vê meعنî belki çend salê vê dawiyê de cara yekem dewletek federej aliyê dinyê tê qebûl kirin lê ka gelo HDP ku 6 milyon deng Kurda sendinin û bi sedan cara pêşandanên bi 100,000 kirinin ka gelo rojekê ji bo piştgiriya Başûrê Kurdistanê dewleta federe mîtîngê kirî na heta eksê wê va demê dawiyê li hemberî wê derê pêşandanên hîn xerabtir dikil dijî wê derê yani mesela li dijeyetiya Başûr û PDK û Barzaniya mîtîng çêk. Ev çi hişmendiye? Ev hişmendiya ku li Bakurê Kurdistanê dibe em ewilî wek partiya Welatparêzên Kurdistanê, partiyên Kurdistanî em li hemberî vê helwestê, li vê hişmendiyê, li vê xeletiyê siyasî divê em bikaribin tespîtê bikin, gelê xwe hişyar bikin. Bê ku em bixin sebebê ku dijminatî û dijayetî nava Kurda de çêbivê û xurttir bibe. Divê em dur jê hişyar. Yani ev siyasetê xeletin, helwestê xeletin lê nabe ku em bikin sebebê dijminatiyê û nava Kurda de xelk yani ev siyaset kir xizmet dike ji xêrnexwazê Kurdan xizmet dikin. Gava em jî bi hev kevin dê xêrnexwaz gavekî din zêdetir kefa wan bên û bi ser kevin planê wan bicî vê em pir hesas be. Lê divir de em li xwe vegerin. Em li xwe vegerin. Evê netewî niştimanî Kurdistanî evê ku em dibêjin destkeftîn her çar parçeyê Kurdistanê êmenin em dên PKK'yên Kurdistanê giş em xuşk û bira û hevalbendê xwe dibînin. Li Bakurê Kurdistanê ma em çima ji xwe napirsin gelo Hüdapar 100,000-200,000 însanî dadixwe Kurdana. HDP 300-400-500,000 însana dem nadaxiz û carna jî dadixwe kolana ma çima em nikarin? Ma çima em nikarin vê bikin? Advir de divê em xwe vegerin. Çaxa em li xwe vegerin û em bizanibin ku milletê me, gelê me, xelkê me piranî wek fikr û siyaset û hişmendî wek menin. Wek me difikirin. Dibêjin ki Kurd li kê derê destketiyekê dest bixe em dostê wanin û dibêjin ew lüksa me tune em dinyê de dijayetî û dijminatiya hineka bikin. Na. Berê de hûn dizanin yani biz hindak fikrên îro ji hinek fikrên çep û îslamî dibêjin anti-emperyalizm ne karê me ye milletek destên em ne girabin dijayetî û dijminatiya hinek dewleta bikin. Em çi qas karibin em ê dostê xwe zêde dijminê xwe kêm bikin. Em li ser wê bi aqilane bi sebir tev bigerin. Em xebatek wa bikin. Em piştgiriya tu qetiyamê kesî jî nakin. Em piştgiriya tu neheqiyê tu dewleta welata nakin lê divê em jî bi aqilane tev bigerin ku ji xwe dosta zêdetir bikin. Ji ber wê li Bakurê Kurdistanê wêneya heyî jî
جبو اف فكر غلط سیاست غلط دناوا جوات ده ام بکاربن جوات خور پیشکش بکن جوات خو قانع بکن که بنرن دولتك مال ويدري حي افا ام 25 مليون كرد باكوري كردستان تركيا دجين ما حتى نهاج بو بشكريا وان متينغ بمليوني شينا كريه دفي ام شحال خو بها بدن فهم كرن فيهش مندي ام بلا بكن سياستها غلط يا هذا بيجي او هذا بارجي ام ناف جواتا خود بفيجن لي ام نكن سبب ك خلق حنك خما بكن ان كيف خال ما بينك اذا ام راب بياجي بكن سبب دجناتيا دي نا دفي هلبت تشان في ديفيجن دفي هذا بارجي ويا سبجي هذا بجي هذا بجي بارتيانجي في وارد خو بارتي اسلامي تركيا ببينن خو بارتي تركيا تشابو او ببينن او تشكيديه او فكره وان سياسه وان ام راس نابينن لي السر في اساسي جده دفي وا نكن ك دنافا كرداد الدجياتي ودجمناتي تشيفي دفي ام وك بارتي او بريزن كردستان في وارجيده بكاربن بهشمنديه كلتورا كانو تفكرن اساس مسئله دیاره اساس مسئله براسیل هر پرچه کردستان کرد سر هفبن به سیاستک ملی سیاستک بهشمندیک عقلانه تف بگرن اما بکاربنج و آلوزینا تشناب دست بخن لی هگر او نبه جارنا و یکو کاری دسته مرجی دست مرج بله گلکی سپاس دیسا ازی ورم باکوری کردستان و ترکیه هم دزانن که و دمکیه جارکی دن هر دمکی که هل بجارتن نزیک به یا جی که او چید به ترکیه دست پید که نقاشا دستور خواه بنگهید که دموکراتیزه بکه یا جی بگوهره هنکی دریوی بگوهره اما بوه نوه سیاست باکوری کردستان هر وها روشا باکوری کردستان جی نزیک و علاقه دارد که جبوی گلو لباکوری کردستان هم پارتیا ولاد پارێزن کوردستان هم ئالیێندن تو پرۆژە یاژی چ تو کارێکی خەباتێکی لەسەر وی دەستوری یاژی پێشنیارێکی ji بۆ دەستوری هەیە حتانها یاژی تن هەیە جەنابێ وە چ بێژن ببورم بەری ئەوێ خوازم دوێ خاڵە بەرێ دەما دوسێت شتا لێ زێدە بکەم ون دبینن پشتی مثلا عێریشا حەماسێ سەر ئیسرائیلê پاشê ئیسرائیل سەر gazê yani sivîl tên kuştin û hatin kuştin û li raya giştiya Kurda jî di a Tirka jî di qiyamet rabû helbette li hemberî sivîlan giş em divê em qatliyama wan bê tereddüt em li hemberî wê derkevin lê dewleta Tirkiye Serokkomar Erdogan çi dibêje ki got işte li Filîstînê bangî netewê yekbûnî dikim ev çawa dibe ka mafê mirova ka peymana netewên yekbûyî ya mafê mirova û bay dinyê dike divê hûn çawa çavê xwe tişê wan girdigirin û rastî jî ev bixwe karesatek mezin e yani dewletek ku eway 100 sal e ku Cumhuriyeta Dewleta Tirkiye bi 100,000 Kurd bûyî sebebê qetla wan û kuştina wan û wêraniya wan û îro jî berdewam dike li Rojavaya Kurdistanê çaxa PKK radibe li Anqerê êrişek ku tu kes qebûl neke û belî ku êrişek ji Kurda jî xizmet nake li Anqerê dike û Tirkiye ji xwe vê dîsa dike sebeb Rojavayê Kurdistanê xelkê bombe dike sivîla dikuje ciyê av û eletrîka xelkê ew dike xera dikuje ortêra dike wek ev tune be Serokkomarê Tirkiye Dewleta Tirkiye radibe ji xwe re wat şina dibêje Kurdên me hinek beşê Kurdên me ku piştgiriya Hemasê dikin jî dengê xwe nakin yani nabêjin erê way Filîstînê vê dike temam xelet e lê way Tirkiye jî val wê derê wê dike li Başûrê Kurdistanê sivîla jî Rojava ew dike yani di vir dê bi rastî ewek heye dinya jî di vî warî de heta îro gelek cara ji ber ku çavê xwe ji Tirkiye girtine Tirkiye di vê dema dawiyê de ji xwe ji vê aloziya heyî de pirsedên pir mezin ji nakokiya navên Amerîka û Rûsyayê ku li Sûriyê Tirkiye fêdek mezin jê girt carkê Rûsya rê dayê Efrîn dagir kir carkê Amerîka rê dayê Serêkanî gurê spî dagir kir û darê bi drona rojê 10 ciya bombe dikin ne Amerîka ne Rûsya jê tişkî li Başûrê Kurdistanê divên 5-6 qarakolên mezin ê eskerî daniye û her roj jî bombe dike ke jê nabe tu çima dike yani dinya jî heta radeyekê
چاوی خوش ترکیه گرتنن دگرن حتی راده که ایران جرد yani ev realita dünye ev divê em vana gişa bibînin û li gor wê jî yani divê em bikaribin siyasetekê bimeşînin dewleta Tirkiye 100 sal zimanê Kurdî qebûl nekiriye 100 sal Kurd di qanûna bingehîn de qebûl nekiriye û ne Amerîka ne netewên yekbûyî ne Yekîtiya Ewropa rojekê ji qirka dewleta Tirkiye negirtin negotinin te peymana mafê mirovan a Yekîtiya Netewî netewan te îmze kiriye di wir de heye divê derê perwerda zimanê Kurdî û milletek wê derê bi heqê wî henin. Di Lozanê jî heye. Di Lozanê jî di gelek xal du sê xalên pir zelal heye ku mafê ziman û evê tê de heye de ev jî bi cînanî. Tu Yekîtiya Ewropa peymana Konseya Ewropa ku Penakê ya Wenedekê de te gelek peyman îmze kirinin ku di wira de henin te dunya jê naperse. Ji ber wê jî Tirkiye bêminnet tev dikare. Tirkiye di va salên dawiyê ji şerê li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de nakokiyên Rusya û Amerîka fêdak mezin girt di şerê Rusya û Ukrayna de fêdak mezin xwecê girt yani niha dixwaze divê aloziya evê jî di şber evekê jê derbixe û dunya jî ji ber ku Amerîka welatên Ewropî zêdetir ana naxwazin ew bela Tirka jî zêde bînin serê xwe çunki hedef li Iraqê tevlevî heye li Sûriye heye dixwazin Îranê bişkînin demek wanî diyar e ku naxwazin ew Tir zêde çî bi Tir jî xweş vêya pêdê distînin bi wê meعنê heger em lê binerin li Bakurê Kurdistanê îro gavek ewil yani em ji dewleta Tirkiye û ji dunyayê bivêjin ew dewleta Tirkiye peymanên ku te îmze kirinin mafê nasnama Kurdî zimanê perwerda zimanê Kurdî fermîbûna zimanê Kurdî di temama peymanê ku te îmze kirinin henin ferm û wana bicî bînin dewletên dinyê Yekîtiya Netewa Yekîtiya Ewropa Konseya Ewropa fermû di vî warî de rola xwe bilîzin a di vir de em Kurd derkevin pêş û wê meعna pirsa we ku ji bo mesela guhertina qanûna bingehîna Tirkiye de em hûn dizanin berî sal nîvek berê pak tedeka tevger û PSK ji bo daxwazên acîlê milletê Kurd xebata gelek berfireh meşandin ku wana zêdetir jî ji bo qanûna bingehîn de ev mafên Kurda bicî bisînin îro gelek şert hatin guhertin format hatin guhertin di vî warî jî de Partiya Welatperestên Kurdistanê di Komûra xwe de bername xwe zelal kiriye ji bo qanûna bingehîn de ev daxwazên acîlê Kurda bicî bibe divê em xebatek berfireh çê bikine ewilî di nava Kurda de paşê di nava Tirka Tirkiye jî de ê ku piştgiriya va daxwazina bikin piştgiriya daxwazên demokrasî û edaletê û wekheviyê jî bikin di vî warî de divê em xebatek berfireh bimeşînin xebata ewil çi ye ev daxwazên acîl em bizanibin ku daxwazên piraniya gelê Kurdistanê milletê divê ewliya wê bizanibin û li gor wê jî em piçek bi rehetî em bê ku em dijayetiyên heyî kûr û berfireh bikin kê got zimanê Kurd dî ez qebûl dikim nasnama Kurdî ez qebûl dikim perwerda zimanê Kurdî ez qebûl dikim zimanê Kurdî fermî ez qebûl kê got erê divê em dest bidin divê em destê xwe dirêj hev bikin em vê potansiyelê bi ser hev bînin ka bi çi navî be em karin bibêjin platforma daxwazên acîlê Kurda û divêya de hêdê dî mere karin bi aliyên xwe Tirkiyeyê jî dibînin aliyê dijî de mere helwestê bigire yani kî ji bo va sê çar daxwazina zimanê Kurdî nasnama Kurdî qedexê li ser navê Kurdistanê û li ser navê Partî û Rêxistinên Kurdistanê bi navê Kurdistanê azadiya ramanî û rêxistinî ew hefsê di bê berdan ewa sê çar daxwazên esasî em dikarin vana bikin platforma herî berfireh a ji bo guhertina qanûna bingehîna Tirkiye û divê em bikin helbette qanûna bingehîna Tirkiye îro tu ew bike em dibêjin heger mafê çarnosiya milletê Kurd û heger şerdê Tirkiye wek du millet û du welat wekheviyê qebûl bike şîrîkatiyê qebûl bike federalî jî em jê hazirin di qanûna bingehîn de divê qanûna bingehîna kîn berfireh çêbe lê îro şerdê îro de ev daxwazên acîl de qanûna bingehîna Tirkiye de bicî bibe jî ji bo Kurda gavek baş e destkefinek baş e em bikaribin li ser vê xebatek berfireh bibin. Belê gelek spas kek Xidr pirsek te hebû dengê te nayê kek Mustafa bikim gelo
دوید مها آداره در ترکیه و باکوری کردستان هلبجاتین هرمی ورن پیکانی هونه چه آوایی بشداری هلبجاتنام ببین شبوه تو آماده کاری و هی یا تو نیه بله اینها مد البته پشتی جوینا خوی مجلس اول یا پارتیا پارازن کردستان ده به مسئله جی گشتی سر پیوین لبراستی هندک فکر و پروژه جدا هنن مهینا بریارک و اساسی ندایه امید داویاس و ساله ده جوینا مجلس چه بکنه دوی دره ده امید سیاستا خود زلالتر بکن لی دیاره ام لسر بیرو باوری هشمندی ملی دموکرات نتوی و لسر داخوازن عاجل این ملت کرد گل کردستانه امی بخوازن پلاتفورم و هفکاریک برفره به آوا کرن امی زیادتر و سیاست خو بدن پیش لی هلبجارتن محلی جی خصوصیت نوان هنن لگلک جیا کسایت ولات پرور سربخوا کار خوشتو پارتی جی نشان نده ولات پرور مرا کار لگلوانشی دیالوگ دینن جهنک پارتیا کارو ببن لی اول ام بخوازن دورو برک برفره یا کردا او بکن حتی دجوینا مجلس خود هنا سر مناقشه بکن ام دویژن ورن ام باجار خو ام بخوا اداره بکن ورن سرو نامزد خو سرو بلدیا و نامزد مجلس باجار و ناوچه ام هفدور تثبیت بکن ما چما نبه فرمو ورن دزگاه سیویل همو ال باجاره کی کسایت ولات پرورین سیاسی پارتیین سیاسی رخصتین سیاسی دورو برین اولداری و یند جوات جوان هن ورن ام کش بجبن امش خوش بو باشار اخوا نامزد اخوا تثبیت کن افجی وک فکره که ام نوا خود مناقشه دکن جبو دورو برین ولات پرور ولا نتوی دموکرات به حور سیاسته که بهوننجی ام حاضرن حتی گاوامه یکم جوی او به وک پارتی اول پارازن کردستان ام ناخذن بس بسر خواما سیاسته که تثبیت بکن و ما وجه ما وی بکن حتیش دست ما به پارتی نتوی دموکراتیک آلین کردستانی را می بخوازن لسر هشمندیک معقول ام ولات پروری نتوی ام سیاسته که ماشینن و لسر داخوازن کردان ای عاجل امانا بدن پیش و باجار خواهم چاوا خوش اداره بکن براستی جی لسر و هشمندیه ام دخوازن هندک پروژه پیشکشی جوات خواهم بکن لی دوی پر بزلالی ام مثلا هلبجارتنا جی جبو برجواندی بلدی اکه منفعتا شخصی و گروبی وانا دی ام جارک دی راستی جی تیک ندن ام لسروی تنه سیاست آوان نکن و لسروی تنه جی ام پیوندیا دانینن حتی ام بکاربن ام پلان و پروژه و فکرین دورو دریش ام مثلا برن هلبجارتنه برده مخابن مقلق بو قضای ونی هات سریمه ام هیوی دکن دوی دریده ام هین با عقلانه حرکت بکن البته بلدیه بدست خستن مهمه لی هج سرج بو بلدیه که جی امرابن همو فکر و سیاست و بیر و باوری و کد و خواتا خود نه بحث بینن امردن دبن سرج بوناوی ام خواه بخن بن سیاتش ناجی اوی نراس به لی معقول اوه که ام بکاربن جبو و باجار خواه ام حفدر اداره بکن دوی ام حفدر نامزدین خوی سر بلدیه و نامزدین خوی مجلس باجار و شاردریا ام تثبیت کن فرمو ام دور ده حاضرن و دوی واری جده دمین پیشته امی بیرو باری خوب را یکشتی جی هم برفرهی پار بکن هلبجارتن شاردریا خصوصیتی وان هنن و دو نقطه یک دی جده ام گلک جارا غلطی آوید کن یعنی هلبجارتن شاردریا جده و مدید هدف صد و تشک بلدیه است دولت دست دانی سر قایم دانی تو نه حسبان یعنی نه معنی که ما بلدیه دست خصوص دولت و آجوار همه مشپارت شده کنید کار قایم دان سر نام اوی مجی سر بلدیه که کار کرده بشی یعنی ورجی دویم پر بخیال و او حرکت نکن لی بلدیه پر مهمن اداره بلدیه و امکان نوی و ریو برنای پر مهمن یعنی بفکرن صد بلدیه دسته تده که نکرن هدف نکر صد بلدیه ده تو بکاره به هر همان ناوچه که
مکتب کرد پرورده زمان کردی وکه تو کرش اش بو زاروکا وکه تو بکاری قرصا وکه تو امکان وکه بسر خو ده ریک گلک مزنج بو زمان کردی وکرا هذا پدوی وارد تو سیاست چینانی ام کارن و واتشنا بزن برچاوی خو لجبو سیاستک می برفره هلوستک برفره امید حتی جوینا خوی مجلس پارتیا و پرزن کسان آداویا و ساله ده زلال بکن لی امی بخوازن به دور و برین ملی دموکرات به هشمندیک معقول و سر داخوازن خوی عاجل و برای و برنا باجار خوب هوای که خوشی و کلتورا خوب و زمان خوب اوی خواه لسر وی اساسی امی بخوازن هلوستکی بخونه برای گلکی سپاس برای مصطفی شلیک از حال در هاتنا داویا برنامه خواه یا جی پرسه خواه انزانم که پرسین بشتاره هبو تنه و حوالی می رجی براج مرا بیشه اگر پرسه ما تنه با دیاره بله محمود جمان پرسکیوی هیه دبی که مصطفی هفکاریه و به پارتین کردستان سوریه یا جه روژاوای کردستانه بکیره هیه و چوایه پارتیا ولایت پاریزن کردستان کنگره خوی دامزراندن جیده دیار کرد که به هر چهار پرچه کردستان ره پیوندی یک می معقول باش و کردستانی هیه لروژاوای کردستان جیده همه به همو پارتیا رو پیوندی معنی لگل پیاده یعنی باور دکم جاره که دو جارا دانستندن بلکی دیالوگ چه بوده لگل وان او سیاست وان وی درجه هم زیده راس نابینن لی و هندک آلین انا کسیجی هندک هلوسته وانم راس نابینن لی پرانی پارتین لگل انا کسی پارتیانج دروی انا کسی که ام بیجن پارتیا پیشوروی الوحده اندام انا کسیرن ايش دروی انا کسی گلک پارتیا پیوندی مهنن ام وقت پارتیا و پرزن کردستان خواه پارتیا لباکر کردستان اساس خبرتا خواه اساسی هم دمشینن لیج همو پرچه کردستان جی ام پشکر و آلیکر و دوست و حوالبندین خبرتا خوشک و براین خواه و پرچه درنجی ام تکلی شوان نابن ام داخله شوان نکن بس ام پیشنیاری خواه ولاد پرورانه و جار عجی رخنه خواه ام بیشم پیوندی ما لروژاوای کردستان ادبین باشه بله گلکی سپاس که خدر و حوالی من رجیه دنویسین پرسیدن تنه نه گوتنه که یا جی پرسکی تایدنه هی یا نه نه سپاس دکم جبو سروکی بریز کک مصطفی کو وقتی خدامه سرناوی چارپر مدیا جر صحت و خوشی و ایوال باشید باز بله برز مصطفی شلیک اگر گوتنه کی تای داویه یا تشتکی کتت خوازی جاره سر باخ بی کرم که اگر نه امی داویه خواه چه برنامه خواه لدر بقدینه سپاسیا و دکم که خدر که میرزا سپاسیا خبرکارین چارپل مدیا دکم و ریزو سلاوی خود پیشکش همو تماشاوانین مدکم و از بیجم لباکر کردستان زمینک برفره هیه البته دزاوانتاجی پرن امکان و شردن هی گلک جی ما دنگجی کریه لیج آلیه دیجی پوتانسیلک برفره کن ام دزانن دلیوان و هش و فکر و هشمندی وان مرهی وقت منن وقت مد فکرن دوی ام بکاربن و پارتیا و پرزن کردستان وی قالکی بشکینن و ام ببین پارتیا جوانان ببین پارتیا گنجان آجنان ببین پارتیا همو جواتا خوش بوی خواتک ریک و پیک و به وستان لازمه و جبو ویشی اولا اول دوی ام هیکلی خواه خورد بکن ام پارتیا خواه تونای باش بهونن بوی معنی جی بانگا من اول همو ریبرو اندامین پارتیا و پرزن کردستانه که ام وی هیویا که دنابا جوات چه بویه ام خورتورو گشتر بکن یادشی باکره کردستانی مگلک جارا گوتیه حتی که ام
آلیه نتوی نشتمانی کردستانی ده ناوندک هزک موتورک خورد چه نکنه اتفاق نتویجی مالسف چه نابه و ام دبینن و بلا ولایه هر جاره جبر بلدیا که جبر پارلمانتری که جبر تشکیدی او پتانسیل جبر هفت کبه ام بکاربن هزک خوردتر چه بکنه ام بکاربن ناوند خورجی چه بکنه دبن سیاستا که هبونا ملت کرد و کردستان تونه بحث بینه دوی ام نهلن لباکر کردستان اف هشمندی داربیل ملت مخه بیکم دجناتیا کسی بکن دوی ام شخصیت آخوا بخبات آخوا نواجبات آخوا بخبتن هم جبو پارتی آخوا هم جبو هفکاری و هفکاری اتفاق نتوی استراتژیک هم جبو داخوازن عاجل و هم جبو که ام بکاربن بلدیه خوا و باشار خوا با آوه ملی و انسانی و خوشی و کلتور خو و زمان خو و اواکی پاکج اداره بکن دست پیکا خو اداره کرنا ولات خو دوی امگش به هشمندی کنو به کلتور کنو تبگرن و لباکر کردستان از بانگی همو پارتین لباکر کردستان دکم که گش ام خو سرید فرماتا که ام بدون خو گلک جارم گوتیه ام فرمات داویژن کامپیوتر خو بلیسر خو فرمات باوی خو که ام بزانه ونی ناب حیفه لجهه کی که ام فکر و سیاست اوان غلط دبینن شاش دبینن او ریک دمشینن به 100,000 کس فکری او فکرنات که هینا لباکر کردستان 165 گله ما فکری اخ پارتی و جهپه و ای پارتی و مهپه و اویدکن دوی ام لخواه گرن و اوی که پشکریا وانا ناکن 135 پرانیا وان هدف آن هدا پار اوجی نل سر فکرک لگور ما هشمندیا نتوی پیشتا بخن عکسوی داو هی البته مثلا زمان ناسما کردی ده هر دو آلیشی ده چاها گاوه باویجن حاضرم بوان تف بگرن او کن لی دیاره که سیاستا ملی دوی الخواه وگر بزانه بکن وی رنگی نابه و دوی ام ملت خواه چاو برخستن بکن او کدو خوات و بدلم مدانن دوی لبر آوه نچل ارده داره که دیس پاسیوان بله برز سروک گشتی یا پارتی اولاد پارزین کردستان مصطفی ازجلیک امجارکی دن سپاس جناب ودکن و جبو پارتی اولاد پارزین کردستان پیروست کن هیویا سرکفتن جوارات خوازن و هر ها بینرین میک و حتی ها بمرابونه اوارنیزی که ساعتونی وکیه بطه بنیین باش و شیروین چیکر بمرابونه ام گلکی سپاس وانجید کن ام هیوید کن که ام گلک جران دیسا به هف رابن هر ها سپاس هف کاری خواه خدر اسوجید کن و سپاس حوالی می رجیه کل پیش پرده حتی ها بمرانه سپاس وانجید کن حتی برنامه که دنیا پاناروما هفته بمینن خیر و خوشیه ده و خاطری شباش شباش